uyo mukozi numva uvugira mbe uramuzi umukozi wawe uyo mukozi numva mu matwi wanje uramuzi Dinda jewe kweri je ikintu kizodufasha dinda gahinduka none nk'ibyo kubibaza ngo bigufashe ibyo bibaza ngo bigufashe urafa kuzuravugira abantu neza sinzi ko ndakubwira none ninde kwanda kubaza none umuntu uvugira umuntu bakuba umuzi none ujya mugana ko yati kuri neza ugayisanga imbere we ntawuzi izo ni byiwa umaja mu make jewe umwiriza maja mu make nawe nzi ni inshuti yanje yamunyeretse ashaka kuza gukorera ngana habi ni inshuti yawe ahubwo uramugabo kwirifana uko ndakubona ndabona muvugira cyane ahubwo wacomba none wowe icyotse we ni cyane ikibazo numva nacubona ndakibona gute nacubona ndagonya abantu nuzi yo bavuye nuzi yo bavuye kuko imuvugira ni inshuti yawe kuko imuvugira ivyo nivyo bita ati mu kuvuga kwibabaza n'ubusa bw'ibyo wowe uwo muntu ntawuzi urumva turamukeneye ngaha ariko utanguye amahane utaranamubona none niwamubona bizogenda gute naho nshaka kubona niwamubona bizogenda gute jewe demande la question niwamubona uzogenda gute ninjye nzi ukuntu bizogenda kandi ndazi nga muri iyi nzu namahoro uzoronka umunsi azoshika nga muri iyi namahoro uzoronka ndabikubwiye kandi ndabigutuye namahoro uzoronka none ubu uramaze kwiraba kwanza imetero upima ibiro upima uruzurungano ku mana y'isi n'ijuru uruzurungano kuwe ntukwiye nawe tusigara wowe ngaho wenyine uruzurungano ko akabehewe mana nacho uyo muboye Linda uyo mukozi ushakuzane namahoro azoronga muri iyi nzu ndabikubwiye namahoro azoronga muri iyi Linda umvirize ukira Linda ulimi wako Linda ulimi wako Linda ulimi wako Linda ariko ma uyu murinda jewe sinzi cyo gukina ibintu byose akabaye ngaha amatwi hehe akabaye ngaha antene akabaye ngaha nibiki mu documentation nyatari Linda ulimi wako Linda Bujumbura ugiye mu mahanga hariya ni mu mahanga uze witunge nakujya witunze wanje ugiye kumfasha nawe wifasha ndazi ko dufaranga uzoronka uzonzanira nk'abaho mbuga nawe uzokwarira ntuzurabe ibintu bigusamaza Bujumbura ari ibintu byinshi amatara ibiki bagutumye ku isoko ukagera wiruka ukabanguka ukabanguka ndabizi cyane umuvyeyi byo hasanga uzo mugambo rukire urabishoboye bana nuko rero kibona gende ikindi rero ndakwihanikiriza urabona mwana wanje usa n'irirenga iyo nzobe yawe ndazi ko abahungu bayibonye uzoca batamari nihagira umuhungu n'umwe azo guhagarika ugiye ku isoko muhagarara icyo nakubarira urabizi byo kataristana nibyo nzi ushikubu ndabyizeye uzo birukana wegeze ku mwana w'umuhungu uti ntabari cyo si cyo canzanye je naje kurumira inzira bashi ngiye kuhiga amahera asabahungu wapi amahera nuko mwana wanje Imana Mugisha rero ugenda amahoro uzogaruke uzosanga nk'ibintu ntacyo nzoba Imana ikunzigamira amen reka ndaguherekeze mwana wanje ugenda amahoro kibondo canje Imana ikunzigamira oya nawe jewe ujya wambaye flagi nerekeye mu gatondo ujya mvuye ubunyene umbona nonyishika uraza amajambo bambwiye umvise byabi akumenye bakubwira ukira cyakora twabona kubwira uyambwira bwira nacu nabatwumira reka ndazi ko hano bose bakubwira gute kugira ngo ganye nabwo yakufara bakijya cyane ari ibindi birengaza
kubera je hariya nagiye ndashika icambere bambwiye idokima zawe ikindi naco barengeje umaze kuraba izina ryawe uba niryavuze he wawe bavuze ati nakazi wawe umva basi rega iyo tubabaze tukazigarukana iyo wahita kurumva urumva je iyabaza kuba ari byanze gusa bagasanga ko irindi zina ry'undi mugabo atari papa ye ya papa ngiye bari kumakaza kazo tukaronka ikibazo cyose cyabaye cyane muzehe wawe burya ibintu yakoze ibintu by'amakino sinzi ibintu byose umva habonye kandi kizira rya papa abari ngorane cyangwa gico mbona cyo duhindura inzira cyo kwiga inzira ngo oya ibintu jena nawe ibyo kozaakaza ahubwo je ujya kugenda kuviriza nareke nayo ubwinze nayo ubwiye acyabwira yuko uburyo twabura n'akazi ndabiki hano burya numva ko cyoroshe ariko yavuze ati ubuzima zindi wanje ndandaze atari byo mbagenda gusaba akazi n'ikindi kujya binahuza iki cyane jewe burya nahangayitse mvuga ati none ko tujya gusaba akazi byanga oya tugiye kubigenza gutya ko muzehe cyacorosha uye ari sini n'abanyegeje kuna yabyumvise agacorosha bisaba umubaze neza harimo abantu oya je nibaza nawe wewe ni gisanzwe nta ibyo kubaza we umuntu aguha amahirwe rero hajya ubukubona mu kintu nuko yasohoye yagusohoye ni amenye mu bintu cyane kubaza kwawe ku cyumviro cyumviro cyane nta kuntu hariho hose yaba ari hamwe twagenda ubwa mbere hariya mu nta muno munsi ahantu batakuzi bakabwira bakubona aho numwe muzinanye cyangwa hari ujya munsi cyavuga ati ko hari izina rya papa ngo baziturike oya yo kwimakaza abantu bose ibyo ni byumvikana kabisa byumvikana nta kuntu muri akuna experience ifise wazi byo imyaka namaze bikora cyane sokonye hakuraba amanota kwanza wenyine navuga ati umunyeshuri buryo yubu arakwiriye akazi usugacura amanota hejuru ufata ngo sinjye nakubwiye n'abantu bire gusaba akazi bonyine usanga bari ku makuru ahubwo jewe ndabasubira experience kuri nakuri aho ingene kimeze kumana mutse oya anyarutse byiduka uko bipfuye wakabaye wewe umubwira binyarutse oya yambihindura yambwiye ndumva bitangura bitangura kuvuga cyo kubisabisha ifura yego yambwiye ko zose kazi wanje nkore ndari ko nteba hano kuko biramutse byanze ubwo kumbwira nyarutse ugenga hano acahetse yabatsumira ikintu aho nabwize uye muzehe wawe nawe guma kujambo ndabona cyane yego ugeniza nyabera ikintu ugera muzi abari sawa kandi merci beaucoup rero mu gitango zatubipanga yego naho byanse nta kibazo nawe ntawazi je panga mu gitango umvise rero ayuni nakubwiye ko ikintu cya mbere ntakunda ni iki ubucafu je nkunda isuku cyane ikindi cya kabiri sinkunda ikintu cyitwa ubusuma ukeneye ikintu icyo ari cyo cyose nsaba sibyo nzoguha ariko bya bindi umuntu ashobora kwibagirwa akantu kiwe ngaha cyangwa akibagirwa amafaranga ngaha cyangwa akibagirwa amayereni yiwe cyangwa iki umuntu anyuma ukaza ukabitora utabivuze ni nko kubyiba nyine icyo kintu sindagikunda na gatoya ukeneye ikintu ufise ikintu nyene wumva ko ukeneye mbwira je nzogufasha ariko ingeso yo kwiba sindayikunda sivyo nandi byo sindabikora je siniba ego ntuzobikore kuko umukozi nari fise uwa mbere yari mwiza cyane sinigeze ntakazi ikintu na kimwe naho nosiga amafaranga naho nosiga ibihumbi ijana amajana abiri ku meza ndayasanga uko nyene yasize urumva rero ni kwihangana cyane iyo ngeso ntuzoyigire kabisa kandi nje ko nkubona ko ufise indero iki cya gatatu rero umwana w'indero sibyo je naho uri umukozi ndagusonera nkagukunda nkagufata nk'umwana wanje je simfata abakozi nk'abakozi mbafata nk'abana sibyo nawe we sinshaka ko numva utukana uvuga nabi umuntu akagutuma ukatangura kwigirisha igitsure iyo keso nawe si nziza
ubu mwana w'indero nk'uko ndakubona mu maso yanjye mbona kumengo ufise indero sibyo hanyuma n'ikindi ewana ntahari kuko njya nkunda kwitekera jenye ariko ntahari ugateka ibiryo ku mwanya sibyo urazi ko mfise umugabo ngaha saa sita ibiryo biba byahiye ariko mpari nzojya nitekera jenye nivyo gusa no mu shambure yawe wahabonye ubwira n'isuku mu shambure yawe hose ujye uhagira isuku sibyo hari umuti dushira muri piscine ariko tuyishiramo amezi 3 aheze amezi 3 aheze ugashiramo umuti kugira ngo yice microbe yindi iba mu mazi uratumva neza dore cyo mwiga naho nyene yo reka kwimaramaza ya Jesi namenyereye kurya amantu n'ahandi wandabira ariko naha nyene rero icyo shaka nibaze ko nyumva icyo shaka njewe icyo shaka abisuku suranyuma isuku niyo shaka uzanye ubucafu mu nzu ibyo bikunaniye uranyuma uzanye umwanda uraze nzanga aho nsinda gushira urahazi mu nzu y'inkoko mu nzu y'inkoko rero we wicunge uranyumva kandi ngandi se wicunge sininaga wamenye ibyo by'iwanyu byo ruguru yo kabisa urumva rero nicyo ushaka kukubwira ababyeyi banje bamanze izina ni Linda uranyumva mugabo singeno nzi kuza mu magaruko uranyumva hano nyumve neza urumva izina zo mu magara Misili subira mutonda Misili subira mukanya nama tufise izina uza mu magara neza urumva Misili wanyumvise ni Misili ngira wanyumvise nabyumvise subira mutumve Misili niyo birebire urumva itegure hama nuwanejo tuza ndakwereka icyo umurera